Nasara coordinator ewo Otafo constituency esaso NPP communication team member no so no ebeka enhu ofia ha na yedidi nkoma na yambonsam no so kakra National Youth Employment Authority di atudwa se enei ye maame no mu a omo prapra ya kwan ho ene ade na market yasam nye niema nkoye ma wunum no wono mo ehye se de oso mu ye bia epija o musika semu epija o market yam etoto niema ye de ma wunum no womo ebeye ni nyina new arrangement bia National Youth Employment Authority mpedimfo edi gu akwam ehye ede eba ora Malik Basentale Chief Executive Officer da National Youth Employment Authority ano chechere sa new arrangement no and sanitation officers no emfaso a ede bebre mu chire was unreasonable in this modern era. Paying someone 250, in fact dashing someone 258 cedis even means you've done nothing, not to talk of paying someone 258 cedis as salary. If you dash someone 258 cedis today, he will only say thank you because it's free money, but not because you'll be able to do a lot for him. And I said I was not going to pay them, and I still stand by that. And so in any future contract we're going to go into, I would not pay any beneficiary less than the minimum wage. We are looking at having a close to 300% increment in their payments, and that is assured. They can only be paid when we as YE pay the service provider, and that's Zoom Lion. If we don't pay Zoom Lion, he can also pay them. And as it stands now, we are owing. It's a fact. I can't say off head, but we are owing. I mean, when you owe someone, you must admit that I owe you, and then you say I'm apologizing. I plead with you to give me time to pay. And so we owe Zoom Lion. So as and when we pay him, we are sure that he would also pay the beneficiaries. But we look forward to pay him in the coming days. We'll get our monies, we'll pay the service provider, and he will pay them. But future contracts will ensure that the sanitation is properly, done, properly monitored. Into where Malik Basentale the attending can on a MD Edeman National Youth Employment Authority no acheche nsemu Ade Akye ni nyina yema menum mo prapra kwa ho yenuan mo prapra kwa ho a bosome so a ne yenim so mo gye be 2.5 ebije 1.5 ebije 1.8 ebije 2 million enebremu 2 million bosome mu ni nyina waye adwuma no na yakwakutua ne ka 200 Ghana cedis 250 Ghana cedis 150 Ghana cedis na yede asho monsem etode so nti under the new arrangement o chese wo mo no omo ebe page o musika semu over 300% na yebehunu se eba ede amom nti we youth employment in common no na we yamra oko public accounts committee anim omra sebegefiem emomototo na no na de ba ko esaso pieye public account committee o masetena omo ekoye no ene youth employment impedimfo ekọ honom no ekopie honom eyese yese omo renter omo etua no omo nim de asi all of a sudden apage free 3 million Ghana cedis de akwakodru 5 million Ghana cedis omunim negotiations omaye omunim adia esia chese impofrimu a yesi apega tomu busa ese omumfa nchiremu emade ntia sa ntumu kese wi abasa account. So you felt that you had the money, the money was in your account, so you felt that you pay for it. Mr. Chair, in fact, when the bill came, we went back to the ministry, and the ministry told us that they handed over the facility to K&A, so there's nothing they could do about it. And K&A was ready to eject us from the building. We didn't have any option than to pay. Respectfully, there was no negotiations, there was nothing. Just because they told you if you don't pay, we'll get you out. But put yourself in this situation. If your landlord have handed over the building to a facility management company, and we are increasing rent by 72.5%, would you have accepted it? 72.5% within one financial year. Would you have accepted it? Mr. Chair, why we don't know K&A came from the Minister of Work.
And to a youth employment agency and as a youth employment authority, or Mumpenim for a copy public accounts committee and him, or Rasweg and questions or Mubusebusa or Mubinum and an omo eya no say or more rent or mutia no more enim say and a number 3 million Ghana cedis. No more nim the SCA Tinchina Pega a day ako 5 million Ghana cedis. And no and honorable Abna say asare and MPs in a committee no so no ebuso almost say na and now sound to muno buy no say if you run no crown a modern car and I say if you run no and a mahine dine a mutimua. And also what to more and you be a man calling and Diano say from 3 million what they call 5 million there can be grand Kenya 4 and not 3.5 now tinching now 3 million 5 million I just say 50 billion na mutia a day a mafi rano a day the uncona if you near day if you near the gold ne see ye and a diamond here this is if you know into where your questions are na omo ebusa na Ghana Police Service and pen force so they are to say afi 2025 year ye ramu every January edibesi July every January no edibesi eye July ya na anu ya ye de kwa kogui omo kire say cars ya kese akobisu na kan say posh cars so enye MCS ebu mu die ni bia ena enyem so enye MC mu die ni bia ena enyem so mi die ni bia yes pike de ya de mase no so yes podcast pa de ni boarding e pia tum se kai akobisu na ka se ye ka en ye kai so ye de ni ye kai ni ye de demu ye de ni ye nam ye de ni ye tim ye omo dakam siana say akwa dakam that's right you say can fe can tia po e bi say can no ne boys from say can di atem can na bodam so omo ke kasanse no say hey can di atem can na bodam o na ye say can ye heavy can ye gam so hu apostle say from January to July ye twamu say kasa kesia ye kamane board ye pia tum say car na bodam no emu ba ko 43 ye say cars ma ko 43 na amanfo wia no abrochire omu wia no abrochire o omo sepe ye e de begu Ghana ha na Nyankopon chade na omo etimi achiche ni nyina and the investigations cost vehicles, such contraband vehicles that is required to be impounded for the Commissioner General or the Custom and Excise official of GRA to ensure that the current owner who has evaded tax is forthcoming. And so through myriad of police physical vigilance and investigative processes, such evidence brings to bear photographically, visually, vehicles and their owners who are evading tax and have contraband vehicles on our roads, and such vehicles are impounded and availed to the Registrar General for the owners to be forthcoming through criminal processes and then surcharges and other state taxes demanded of say. Ghana Police Service and Penifoni yete wamon kanoa wamo chirechire mu so cars na abodamo a nipa bi wi aye nipa bi sesa ye free abrochire e de beguro omai mo sepe ba ya wamo etima impound anase omonsa somu a ene investigations ne ensembuse kokoso na omo eboso de kire no na mobeka ya immigration officer bia nipa bonfo bia kwa kokunu no moka sa case no na no fiada omo ekoso e wo court na Friday ndi Nyankopon ne di omo ho afofie omo a case ni ache omo ho no nyame ne di omo ho afofie
na seni abusuafo no abusuani baako kra de video baako na metie was here me so no hwa baako se ni na bonani so say oh areho ekwan omo fa so tietie nsam no a ekwan omo fa so ekuma brantie no abrantie na wu ya pa na investigations ekoso na case na ewo court ntino eja ye nkoye prejudicial niema bia na eja wo mo de contempt ababa yire kom nti eja ano he ya na yegina ene se omo eko court Friday no na de atena no pay bio se yese nipa miensa omo ache wo mu no nso mo de kan che man bi na omo ache baako na third person no omo che no Friday no omo de court no asi etiti bibisi yesi akona ko police station. You see, third suspect reportedly dies after short illness. We have a family member bina HH remo Ade Akye. But as to say, Okowo police station ho, and I say, eja, wamudi free police station ho no asumboni ade ade ne man bi kura kasi wami anu hwa ne ade ade ebi ahwa omanche no ho yo mate yo yes Okowo fie no de omanche no nti na kese ho ensem nti we ye Friday na mro omo court na eja nibra ba na court aka asem no na omo de akwakwose da foforo ne de gama ni pie akwakwose police cam emfa ho ne a police fo no na ewo ho chese etua ne kuta police fo no ene security a na ye tight no abusuafo ne adofo a womo enim anase womo be immigration officer yi de obo boy na sumu bonasum de omia ne hwu amia ne hwo a de ono soso 18 no chese ombenya na nka police fo no enya womo ma womo no omo no omo nwie no court wodin enwie no court na nimu a ene omo no omo wie na sa asem no akosi aga krom yo okay so asemata so emra no entisa nyesa na emra ne ka ntina eja emfa ho ne police fo no ebi mie na emia be omo ba bi ni ade na o se omo try a use omo experience ne omo security nim dia omo wo de tam omo de omo efi ho no nti weyi eye de ekoso mi ntie omo kakra was told by them nti na kese eno no na BC na ye mano kokotro ye no resource na babonten BC na ye mano kokotro ye no resource no ababonten kuku ade ne handwriting de we na de a pike beji kubus beji kotre no we dey say 80 we say 85 we say frekuku amam na ne handwriting me de mi hu ne tata writing ne nsa no ni tantan sa de we cancer ne hin onse okra wo twere hu wo de hu 8 say into 8 say na wo twere 8 boy u 8 twere say na sesa no 8 twere say na sesa no into BC resource no buziafo ababonte no mo chese kwala no emu 895 omo a cancel and emu 1333 so no has been withheld so nti we omo statement omo de aba eno no nti oba resource nye yi a so na chese wafa echira kwa kubusebusem ho enkontabu no 895 cancelled 1333 results withheld na sa withheld no ena ya na reasons a wayekefo no mo de ma no ya na meni omo nya adwene sa enkwala ni nyina atwero adekro omo twero adekro sei buku baako na mo de ama nkwala no ena omo nyina esua buku baako na teacher ni de kyerɛ omade ewu enti se nkwala no buku baako na wo kan no de akwa no omu nyina atwera de kora wo se enti ye nti ase enti omusua de koro
and no match ade kro omo school ade kro mu also won't ase enti wa withhold ne resource na de ndie edu ba bia na man kwala no bia is stranded omo timi withhold wa na bia schools ni bi cry admission na wie na wake for na yomani no omo te wonom na wo baka ho a wo be ni sa timi edu ba bia na me ne wake for na enya adwene book ba ko pe na mo de kire nkwala na de teacher ni kro na kire o ma de the same school the same idea na method that teacher ni kire o no say 2 times 2 the same method na teacher ni kire o so o mo fan solve no mo de solve how say ye hu say mo nyina mo kire ade kro ne ko mo ntro de eje bi nya bi ne bi we asa ankola no feli on be feli na ye mo fe na nye pass on be pass bi me ya no mo reasons a o mo de ma no obi si o mo anka o mo jai sa o mo funny reasons no mo de ma enkwala no mo jai sa de no they should set up no mo sisa o mo ne ma tete ho wa eke na dwene na na do mo trim there's no modern ade bia na o mo de tete amanfo masa omo edan yesi we hai why kidan yesi yi friend say why keti ya we titi dan ya dan kura mu mpenti na be de na madwene asesa why kidan titi dan ya penti kura bi nka ho na isi wonom sa ti adwene do mu tirim titi adwene na no mo de titi amanfo ma questions bia no mo set no set sa question we na so mo kwotwera de kura o se onti ase old my friend say Pasco ya na modane na mudi we ba this year na mudi we ba next year na mudi the same thing na Pasco no susu no ene nkwala no susu ko solve sisi kwa de obuka ya solve questions ni nyina gum ankwala no timisua no so okay we say ni esi solve no we say ni esi solve no so no kusua we no omo de ko solve as he matchra de kronti ma we do any book no monto book no monto different so mo fa ma wo mo gara de edu ba bia hia fo asem o ya o hia ni na asem o ya nkwala yi omo ni kamafo bia okoye sisi a wa ekese den na omo de ehunehuna but somebody should see them no mo sit up no mo nya isa say omo play with amanfo ma no ne ade we bo come na 1333 withheld yi na ye sa funny excuse ya make Kenya no mo ebe Canada ndie na ho apo no bu na mo set questions no ade ne wo ho so one fa mo bi a obede na apo apia bonten ade ne wo ho enti ye po bi abusa ndie enti a apopie ya those guys at the Waik area ho no no say ki ye chimu nyina mu gum resource ba bonten a wo na wo set ade no baby school need on your sort in a baby. Enti ekwan amono ma create windows. Eni ntokra to baby a schools ni timi ebowra honom ebenya ade de komo mo nkwala no. You should start questioning mo microphone than say ya na and the end they apopie and me na me set questions no. Why for no munya ne mo cheche no. MC ma chen eneme wa batai no omafa wa batai na fa po ya no munya kamafo na o de make omo so oma we de obo se enche bia be next week wono mo ko say parents no a start ekowa wono mo because mo with hodo a reasons na ne say so we bia mo tro to omo say bia school no mechirem we school corner the students o say what with hold omo results na bia tro come omo say bia mo mechirem de enti ankwala ni nyina e tro bia mass no omo mass isu so formula ba akopɛ pi r square tan hwan eno na mo kire ya mo nkire ade fufuru bia enti akwala no question da hono na teacher ni na kire ne sa na wo dey solve no say mo nyina mo kire ade kro nti wa with hold na me baka ho ankom beti me baka ho omo fa ne ka me baka ho ka me ko pop sia pa na masi omo age damages ade na mo ye ya na mo tete nkwala ne sa e ba sa na ma parents ni nyina sa o ma ye ha ase omo hu ba bi omo fa bia no na de oba no sa move akwa yi foforo so e gu ha na akwala na brabo aka ho so ha dwen ade kro ne de adekro de se ala kan de because say me ye wo ba he bai ai ne ye ye aduro ni bi pie ko ba bia wan de ko because nipa no beto aduro mo na pie ko duro na pie ko duro a wan de wo se ebuza no mo
tie no ano no why ke fo no mo yi mu ano MC ni ani nkomo abado mpe ba kase me se babo le getting in etnetne ba ye se man de ani anan mu onde I say Obabo lega. You see now. And they are mamon treno. If you are so cry, I'm in Chassis. I said, maybe what's any of your nobody, I give you a question. And to what can and tell her danka, what you come a boo made in Woma what have you heard that? Can the Woma? Ebu yiri nem. I'm an aya nanta. Say no di obebi odi anantabebo bia hwe na mo ansa. Mo yesa Mohammed. Obade. Okay, sir, Nantani, yes, here they want dear. Oh, but Sabroni arthritis and a coach, oh, my aunt Antadia, a dear, and yet a catch. Because of Fano. Okay, but yeah, no, Woman in Traho. Then catch my MC Mamintio. You now go for Uncle Sona win Shamo Pa, Mojuma Pa, a brand new brain, Moye, Emma Ghana, ne Asantimine, Enina. And now no pencil, yet Transi one year new dim como afa or yadia home. Yadeda ho nyo yadeda ho enye kra obetusu obi ayadeda ho pa ne nipa tete na nche se emire ya wote asi wo so bo nipadua ho ban na wan kotofom fi so wotofom se kim utiranye no anya abusua papa wa anya ma bia ma wani ko ho na ye se pani bia wo ne ye wa hwene ma obu na nigu na brabo so no ne namba bia nsem fata ene na che se wo yade na ayesu ayebnabo chese wo beda ho a unwi na nso nipadua mu ehwe etutu eno na Dr. Banse enna no pay a ye di nkomo ye ne wonka ne nka nkire wo se woduyefo bia ba wa bie ayaresa bia ye boni din ba heba hospital a dodo na abu edi echamfo ba ne nipa bebere gina kire nyarewa nyina bedwane ana yen yankasa nso na haban no ekasa yen yete no abebuom enti enne anopa me ni wudi nkomo me se so obeje ye number no na fe wa frɛ na ne edi nkomo de enti ya na ye pesa woje number ne se TV anasa afidie so enye nkwan ye de ye ntimi ntra so nkasa ama de enche eye mere kakra na edidi dwuma enu nti ne ye ka cho so ufa number na ye kasa wie na se wante ye nka na da ne da nyina no wa frɛ number na yade bia ha nipadua no na woni ya kasa na yade no ya hwɛ ama won so yade no afiri woni padua mu ama wanyafo ahodie ye number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 and 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Madam number way and a Dr. Ba number ubetimi de afrayen abaye ho amayen so yahwe ama oyade akwamo asomadwo ena no pai sa wo hwe Dr. Ba ye kira kwan ya Blakumase atonsu agogo aban hospital na wo kumase atonsu agogo na chi ana Dr. Ba ye wo ana fe enkranso ye wo spin test road 18 junction ehon so ubehu Dr. Ba ewo ho ena no pai na me ni wuti nkomo na me ka cho se adie bia asasi so wonim ye bia no wa hweni ye no anya ho abas bode anu nti Dr. Ba say osa yade etu yade ase ensensene yade so nanso yade bia wa asasi so bia boni say ye yade no osa nanso wayi ba ku bia enwo de enkrofo ntimi hwe e de kanche wo say brane hwe na hunu say nyankopon de sa no ho aduro ama no eni ni nipadua wudompe e no kase o bie ni wa asasi so a obeka kire wo se oni dompe anaka se wonimu enye no kore na ensi da efise nyankopon ankasa ni nimdie mo obo nipa no odi dompe anaka se bo nipadua no se de be ya akobadie bie nipadua die no dompe ni betimi ama nipadua no edi ni ye enu nti so obi wu na se yesie na emfie bi achi atare a wo de hye no gold a wo de tu ni ko adie bi a wo de ye bi afa wo be hu se unhunu biem baade a ubehu ni mfie na chi bebre ne ye nipadua ne dompe ena okase eche se nyankopon de enoma papa bi na ye dompe no ema nipadua na hye ne so se wo ba asase su se kimu a enoma ebe ma nipadua wo dompe no eho aba asem ana wanya hawo no
ebi ne yakwanhia ene bi ne yade enti se yade kodukru wudompa ubehu sa hyase na ma wo te yaw ewo wudompem enti da bia ya ne yetufu ka che se wo hyase Philippines bi yaw bi wo wudompe no kasa mu a enya wadwene se wo de wo pe ekohia obi akogye aduru akoto aduru enipa pesa obi maami wo koto aduru we no enti minsumi koto bi da bi obi ane se die nyankopon hye ne nipadua edi na obi ye sei obi ane se die ne nipadua etie enu nti na Dr. Baso ono onfa na aduru nkogu pharmacy shop bia na drugstore bi na akogya akoka che se mi don pay ya mi yentime koto ekina bi wukonom na anko abeka se ya aduru nye enti wo ba na fe ya hwe ya de kura ama sa dompe no eho kyeren ana yawa na se eseye na fe ya hwe ade aduru ama enti abre ni abre nyina obi obekini akọ baabi bebre edi ni dompe se mo akọ chinchini no se otwa nani ete Dr. Banka na oba wa ubehu se simaka ga mretia bi ubehu se ohaw na no ofam no na afiri ni so da bia midimi ma mi bi ho adanse e wo sem no otakrade na ode ko osem enipa wo kire omo Dr. Baso eyen enya de keto eno amwa no ama obi kura freme fisa maame ne banani daso sa na yade na dokuru no oni dompe mu ama ni kotodwo no ntimi mfa nante na oba Dr. Bawo no kura na abambu aba because we chinya bere anante anum nuro enko enti na abambu aba enam hye nipa bebre nkura se one number bi efa osan wo kotodwe ana wo dompe mu yade ho na enko em waba mu fi se o ma Dr. Bawo se wo de yade chinchini na ma Dr. Bawo a emma waba mu wo yade ne beko edi enti ne yaka cho so yade beko hwen ye wo kwan ye fa so a seka se etwi dompe ewo enipa wo kotodwem ana cartridge bi ana gregro bi ewo dompe mu wo kotodwem no awewia men ne dompe etwi dompe no ye ne wo ho haban wo ho adura ye de be mani padua na ko mu ne di bia tu kotodwe ne so na akoye ne fofora ma wo enti obi chinchina abre no se ne kotodwe amana kadem aso ne sere aso ne hibon afedie ne to asintini nyina atwetwe no ontimi nsole nante wabubu agufom a oba Dr. Bawo a ye di aba ne kan se ekim no asole no anante na ya obi afiri ne mu enti anopai se wo hyedem awoba ye ukotodwe tutu wonam ya wo ya wontimi kura mpia bonten afedie ni suo na ebe wani ase a maame usu a kosi da ben fi se ni suo no usu 1000 ohonto enu ti ne se bomode na faka se wo kumase a foni che kumase a tonso ago anopai ya tenase brane nkyere wa maame brame nkyere waduro brame nya waduro pa adukan ya nyankopon de ma Dr. Bano na fe wo kasa ne ama wo dompe no etwi ne ama wo kotodwe ama ne wo behu obi na ne na ya chia ne na ba ko akobo akabakum ena na boga ekan eno de ye obefa na asasi so ananta no gisa wo de pa Dr. Bano obi di agene ho abeye bola genti onamo a na ne na ba ko agene ho ana chane so se wo kotodwe estati wo kotodwe na estati ba ko ena hyase na se wan pa mu a wo behu sa fedie na ni mienu nyina agene ho enu nti na Dr. Basi unya pains bi yawo bi ukotodwe na wo ma wo bra ye ho na fe yama waduro emo ahaban a wo betimi di afiri mu a yade wo ukotodwe mu afiri wo so enne wo bi dompe mu abuse pain wo reto afopa na nso no one Dr. Ba ra wo kofa wo dompe ede kogoro medam ase a awieye no wo bedi dem ene wo behu obi ne nsa eda ne ho se ya edie be ntra esense ni dompe ni mu bu imre bi atwam wanya obi o wonim die wo bo no ho betimi asete ne de asi ani enti ama ni dompe no ene eho ayasem enu be hu obi ni dompe okoto ensuo to a wo ba ye emu wi no obobena obi be hu obi de dade de hye ne nam ekomfie mienu ni nyina Dr. Baso wo yi sa no ma ni nyina afiri ho na wo bo nipa ni dompe na ne kasa emu abu no de ahaban atoa ama na yeye enti ne ebia wo maame bi okwafuom akote ahwe wo papa bi okodware efie wakote ahwe ebia wo nan akosi amana bi mu ebia chese wo nipadua ne ka bi ana moto bi ana de wakonya nkwanhia amana ka wo nipadua wo kasa ene anopa me ni wudi nkomo ibo mode so de wani be kira to nso ago na hweho edi ahaban ato katse ne so ama wo ato enti na anopa obi a wanya nkwanhia na se obi a ne kasa emu abuo no
on family Dr. Ba ana chane so say entrefie nka say me maami ana me na wanya 90 years enti enko da bi ahaban ye de to aka say enim se me ya abofra enim se me ya pani eto obi aka say ma ne ye fi se nyankopon na boy ye ana nyankopon so de bo nipa da sane bia so ya akwala e nyankopon so wanyin e nyankopon na bo enti ne so wanyankwanhia ama wudompemu abu a fabra Dr. Ba aso ye number ni biom eye 0244 988 004 afena me no wo kwana me ka che say ye ka dompe bi wu wachi ene obi echi ka se nti oda wona ye di wuma bi ba ye ho na me say wo be rese de na chi ka se sia matches nanim atwe a obra na nya de ketwa ni nyina nso se nya ya de nya nkwanhia bi a ye ne ekofa me ho obi mpa woda so matres oda so nye enso oda so ane nkada fom obi okwa adwuma ba wo se ne yere ne mentieti anachi emwa kase na wo achi no obi wo ane de ya ne ntena se de osi tena konwa mu kura ensem fata obi de ono ne de akonwa bi esi ne dem ono na ato ne tirin wanti wutu no fo wontie ana wabu ne kom no hyemu ana eha na chi kase na samfo nso we nyina na Dr. Bass wo ye na wunya yade ewo spinal cord wa chi kase ni mu a na wo de abayen ya so ye ho ne ahwe ne yefi se yen yade mu mfonso no ye ne yesa enti obi a wanya ha wo na chi kase dompemu ebia na chi bremu enne wo kokete so ntimi na awoba ye wo gina ho a mu se obi na chi kase timi ya na ye wo gina ho akra na ni so bire no obi di amani mu akoa obi di amane fa achia ni nyina se wo sa ni padua no so a oba Dr. Ba ho a ye beyo ne de aban aye ye no maye ewo ni padua ni maye wo chi kase no ama won so ho ato eti anopai de ye ka che on se obi ani sisi ye ne ya all ti pains ewo ni waste nim a all pre all tete all high ani da so ho se sisi ya de anso osuro fele Dr. Ba se wo beba ye si wo ide ni sisi okotere ni sisi pimo we de otena se ama ni sisi ye ne ya oba de aye upia no ye de ahaban ebeteta sisi na chi ama na kosa wo ye de ama ya obi a wuti ni wo sisi ni ma na waste ni mu no wa jemu ato Dr. Ba ho na afi wo de wa ho oden asole every Dr. Ba ho anopai obi a diabetes asiche yade wono so onfamra Dr. Ba ho anopai obi a wanya adwunum haw onfamra Dr. Ba ho anopai obi a twera yade etete no onfamra Dr. Ba ho anopai obi a osa yamkuro na etete no onfamra Dr. Ba ho anopai be ma okokata so odwun so bebre na dwun so samu nkoye no onfamra Dr. Ba ho obi infections enamu yade ne nasefo na etete no ni nyina ye Dr. Ba ho ana wo so de ba na obagye bibiduro emani tu ase dia number ye didi dwuma no na fe yem fa mbre no ene kasa no nyina emre wiye pai dia number no ye 0244 988 004 988 004 and it was 0244 and 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba wo Kumase atonso ago heye trotro na adebeba hospital na chi anewo enkofa plane bia mate anenkran so ye was Painters Road 18 junction anopai boga ye din komawi mate say ye sasa bro ne wa hu tutuo dia ba bi ba kopɛ ena wo so do ani kire mate eno ane ba that's it. Amen me da say observe we ye MC asebu ne ekɔ ne nkyɛn ba dompe bankase ena yakwa akodi hu nkomo ma me mata bi ta akwa menim se free health screening no baso ohun se baso ohun mo yeni nkomo ya no pe die na wo de ema ya no pe no pe mi di nchiama yetiefo ene yahwefo nyina efi Tabita Clinic Tabita Clinic ko pe yechi akwan ya yewo ahodwe da ban Cindy's Junction Oko Accra yewo Medina Fire Food Bridge asye oko Suana yewo New Doma Road Pastoral Junction ena oko Takrada yewo Airport Road opposite Police Quarters ehonom ena obehu Tabita Clinic ope ye number sayedidi ejumedia 0530 38 78 12 0530 38 78 12 and then anope nya ebe kan ho asem prostate gland
yɛka prostate gland enye yare eye ade eka mbema reproductive organs na ema edimu upe baby a yebehu ye prostate gland ewo bema reproductive organ ma yebehu no ewo omo bladder na ase o ekọ omo urethra honom no honom na yebehu prostate gland no na prostate gland ni dwumedi a edi ewo bema reproductive organ no e produce semen na esanso e produce protein no ema semen na fluid no de edi mu na esanso ema omo ejaculation system no so ede adwuma na sa prostate gland na di dwumedi kese pa sa wo de na ho to chema ida se ebeye kese ana se ebeye cancerous ana so se ebeye infected na ema yebehu se wo prostate na ide ho atochema enda no pe wa wo tie ye se wakọ hospital na wakọ baby akotwa scan ama wo hu se wo prostate na aye cancerous ama wo se bia prostate no aye kese ana se aye enlarge ana se prostate na aye infected wo de beba ya so ye ewo ahojo daban senya ye di kan ye no ye free screening Wednesday ya edi enimi any Thursday ya edi enimi obi biara owo prostate mu yare say ye diabetes say ye hypertension infection si bia adokro wache wo de bedan ya ye behwe ye 30 cedis per na obetua for card no na ya ye free screening ama first time ebedi kan aba no ye bema ni edro free say ye hwe na se bibi ewo widi ni ma edro na ye de bema no ye free wo pay ye chi akwan a ye wo ahodo da ban Cindy's Junction ye Kumasi he na Accra so ye wo Medina Fire Food Bridge asyewo na wokọ Sunyani say ye wo New Doma Road Pastoral Junction na wokọ Takrade ye wo Airport Road opposite police quarters ho na obehu Tabita Clinic wo pay your number say edidi edwumedi a 0530 38 78 12 0530 38 78 12 and then no pay wa wutie me say bia wo diabetes wo prostate problem biara wo worry a wo pe eba wo de ba ya so ye be sure infection si bia adokro wache wo de ba ye be sure hepatitis B wo de ba ye be sure intenda no pe wa wutie for weni eche Tabita Clinic wo Kumasi obeba ahojo da ban wo Accra obekọ Medina Fire Food Bridge asyewo wo Sunyani so obekọ New Doma Road Pastoral Junction na wo call Takrade obekọ Airport Road opposite police quarters Kumasi for mo amutie ye see week we ye free screen ye start free Wednesday any Thursday mumbo mode na mfo woni nche Cindy's Junction ewo Kumasi ase mo bibia mfa ne yare ent na fie we na ye de bremo ende anope ye da mase eni eti fonyina yo yeso so ye da se nti we ye Tabita na ye call mo nchen no free screening no baso nti kwai na efri utiri so de koso na se bebia yade no etebia no na chese omo ede edru account na wade ho na mamemfa wonko Dwaben Rural Bank so ne yenko piska ntu ibutum Dwaben Rural Bank mamemfa wonko ho na busunya de etie nie Dwaben Rural Bank yedemo ekro no na opebosia kakra na de atere wahyem opeska akra de aye adwuma Dwaben Rural Bank na me kanfo ede ama ye wo ahoto sopa fixed deposit usike da baby na wo pesa wo de investment ya abusiafo fabra Dwaben Rural Bank ne mfantu ye ma bosumi bia soso nsi ho beba na oba loan scheme soso ho manu a bodua yesoa ne table so yesoa ne apampam container kakra no ye be ma mu bi na wo de afane magum so ho no aton ne kakra etua ne kakra ne yesa so small and medium enterprises so no mo nhye ye ho no mo a ye ede amamo Dwaben Rural Bank no ni eni nkomo ewo 0271409340 0271409340 and 0208521668 yewo joso yewo bongre yewo Dwaben yewo timetim yewo nwe Roman Hill Magazine sepetim pomo fumesa eni adesiman yewo honom mamenkwa omano so na meni lawyer Kobiamwa eni enkomo lawyer
part of Honorable Kennedy Japan communication team. No, lawyer, good morning. Good morning. Now here. Nyame adom na mo go home. Yede radiasi. Sa latest poll ya yenua Musa Dankwa ne Global Info Analytics ya omo HSS ye to aba enei Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, former vice president, former flag bearer of the party ehuredi kan no anye bia mate na mate amuso musei. Oh, yate your home reports me crash. The mechanic say Kennedy Japan and the campaign team for the Sebio yenye who say in Libya na your constitution de Libya is obey the research also on the delegates akasa ebusa mo show hwehwe de mo to amano no de aba first of all yesom na ebisi hia so na ade a ewo ma ye hwa e bia e chese ye campaign ho etocho kakra no ye behwe na ye ni ye say last month so Sanity Africa for the omode buy them say ye lead by 55%. Ye hu ada research we so internally as a team no yes so ye research na research we are offer sebe ade wo mo a ade wo ha yesua wo say Musa Dankwa de o say one ye delegate say koto aba na ye kan hu say nipa be 210,000 na Musa Dankwa de no so nipa be 2,500 and the case na say mu be 1% on your medin komo a indicate say no Dr. Baumia or lead na ye de ye mfa no trust a ye pense mu ebia questions kakra ye wo ho no etimi bisa for instance to hwe ne post na do na o interview mu na am say be 60% ye papa mo mpanyimfo ya bi o mo bru 55 years kosro na Honorable Kennedy so ye nyina nim say there na ho de ngina pa emebunu no emebunu na said o mawie school o matena fi be 10 years a mo nya adwuma eda a o mo die ni say Honorable Kennedy ene ba be pay adwuma ma o emebunu a o mo feeling no o mo pe no ni se do si ye ne neoma say o ka no kre o ye nipa o ye pempen it is say we are kofa po no sa no ebia oni nipa di nkomo info bi akasa but even demographics are no mukasa ye no ebe ma yefu it say we na ade ayesu an mu ni say ebia party no mpanyifo pa no bo mu no say yes that ye ho wo ho nti bibia yesu an wo mu ebia ebe ma yefu say regime bi wo ho a nyoma bi wo ho a nhida nko yi kakra nti say ho so ye ho but wholesale no and maybe how representative will be in the percentages in there. Say yes, we are other research in the compare. Baby or why a chance or we dear. Ning man, so it is a be a problem, Kakra, as a team, the trainer rectify. Baby also, I won't say, numbers snap could be baby, a best print a certain picture. Say that Sompa way, Sabamo, Siana, maybe a so baby as to problems are more stationary. Na me ba na me top management mfra kasa ebe omu ina no be ko bankrom so dini ha mase me rewrem na mo presenters ene mo amoye adwuma na nkasa no me ne mu di nkomo ebusabisa mo na den na ekose ya ebe amoso nkomo be different na me say rasi e behwe mo support staff mo cleaners mo security ene ade o ho so a omoso nkomo ebe different nti ni na ese ho na ye problem kakra say na distribution is it here because part in the Honorable Kennedy utim say na ho dia kasa gina grassroots say be form for na obuhu ne say oyete otise omo a no na ohwe grassroots for dem kra na emabunu ho no na say be na ho de say gina kese but bibia ya disuade ye de yenya ye ho say ye ni bibia na obia researcher obeba bia no ye nim say ebia ya akomapem no de ba o de che bibi last election MPP for research bibi ba ye che say na yenya de enka ye gina akomapem ehwe de anoma na ye se enkoyie etutu ye ne obayi a ebia nka
defeat kesi you face election or you face. So Honorable Kennedy there, you have a different approach. Make our last election, last primaries, started research be about almost Kennedy being 5%. Research be about also being 6%. So you could get here when you're almost 38%, even though I win here, but we are going to have your attitude say na more than mono. We share circumstances and no woman intimidation here there. Never so any power. If it's a research about no, it's your home baby. Okay. The first one, they shall say 6% would be 38. That is only I shall say 17. Now you see how baby. Now you campaign your cost here. That's so Honorable Kennedy wants them a chair party for the year. Not just say you say you couldn't be there. Na emuma bem because o chemu say Honorable Ken ubi a grassroots no na ekuta no sa grassroots kro ya na delegate to ahine ne esi ahine for no ewa this research group so no madi nkomo yin tey say no emuma bam kwam bi so grassroots no you mu demographics. Yes, what I say na demographics are part of mebru no na doso. Now research no the akwa say inform pe bia age demographic or so interview omo no e the doso no research ni. Okay, matter say to ko hwe sa e bia on the stra nobody say Dr. Boamah is doing better than Honorable Kennedy. But Honorable Kennedy so baby na holdings na strength wo. If I say Ghana ha e bia research about Ghana election. Actually do be winning the next election. Na say bi o ukojina voter region. Now if I interview for 20,000, we can say be NPP 5%. If you say even though I research but demography we use no is skewed towards a certain candidate. And also in Chelsea and fashion film. And not there. So I also bet Chelsea even within that demography, just say yeah, your problem or hard. It's me, 1 or 2. I mean, when you know it's me who if you say, yeah, yes, so Honorable Kennedy, no, may believing in science and data. Okay. Now yeah, internally, no, a post. Okay. In two from other to 2 more, we say, maybe I will move the end there. If you come here and I come pay more about problem, Kakra will want to say, I'm going to share how more. What I say? Now, and I make us say, research, feedback, and it's just say, Montana, and I'm going to share one to 2 million to say the last election. By research, we have almost 6%. I can't dismiss it, and the team, no, a shame. Everyone say, okay, say, touching my demography, they are region where they are region where and they region where see near and your mem. And from 6%, no. You could know 38% at 7%. The results by now will be our one. Yeah. Matthias, yeah, Addiana, your cost were free. Matthias, lawyer. They make you sure say if my win election. If they can't afford the Honorable Kennedy will be a shame and you say, she say problems, oh, my MOD. They say, I'm a full year Juma. Any hand discipline will be your kind of prayer. And all the pepper, be Amaton pepper is it here and there. Obia to say Honorable Kennedy with my Amagana for. Nagana far react and so on pay. So also next year, you come people for ETS. You say the Kennedy penny in the crowd, bet magic to me, my MPP. Yeah. Mame no wase no pen komo we afi ni ahyase nti duru ba bia na ye besa so ahia wa ye bebo punu bio nyame nhyira no wadaje no pe. Yeah. Obza for we lawyer Kobi Amoa ne ne di enkomo no ningina ye nchichirimu a womo ede ma kanje ne nsuo ye no ma no pei ma hunsa alaje atrase nche me ma na kwaba na mabusa nse de ekoso wo party mu yi omu kukuro mponi o no mo besoa we will say no kanje ne nsuo ne ye nom na no pei so hu nom kanje nsuo no me si ni pedua ne mu zoom lion o de weekend ye di abetie ye di banku ye di fufuo ye di mutu ye di huo so hu eduane no ebi wakra udi na nra no still no pay no still ase why cheko bisa so hu ase still oda so ye heavy bisa o de pekanji nso no ne bo ebe bo digestion so hu na clear ni nyina na a create space for another food so hu na de akwa kogum na de obo kanje no gusu sa bo digestion etoda akọ hospital men ka se kanje nso no ye dro but akọ hospital wanu no mu no bi about yare bi udwene wa won je ase ba na wa na wo honom pekanje nso ni bi na no ebe bo pa
clear system ni mu ama wa ye free kanjini nso yi enye na ewo baby bia wo bia baby a wo no mpo no se bi ni ho no na ofra mo telephone number no a baby a wo bia no omo ede bi bebro 0241449191 0241449191 and 0507379474 and a Yaw toothpaste in a brush so the tree se kama ni yesi na pai fita ama so hu yesi ase ni ade ade ni nyina yi fi ni nyina afi onum grigri ni ade ade na yi ni nyina afi onum na ate wanum ama wo quality ma do aduane we ye Yaw toothpaste and a brush e ho asem ni ye kan de kire we ye wo Yaw total care toothpaste ye wo Yaw whitening toothpaste and ye wo Yaw herbal toothpaste and na brush and so no ye wo de anu den de anu mre nkwala de mpeni de ya ni nyina no e friendly on your teeth so to say clear ni nyina efi honomo ediama baby etonto ne nyina no obenya bi OCP Ghana Limited Fertilizers papa ye de egu ye no bae no so na so kama ediama ye no OCP Ghana Limited and this are fertilizers na bedwa so baby a ye tonto agrochemicals ne nyina ubenye bi ato OCP 15 oho OCP 10 oho OCP TSP se udua bro udua ntos udua meko okoko na wodo de udua bia hwese wo de OCP fertilizers ni begu so kama so hu na ye fefefe 0555909437 0555909437 and 0555909433 company kesiye bi epemrantie eni omo aye adwuma company kesiye pa opemrantie ne mabawa eni omo aye adwuma na ose minimum qualification no ose wawie senior high school ukuta wasi certificate so ani je ho so person ne company no aye adwuma for telephone number 0527996399 0527996399 and 0551030000 0551030000 we company kese pa and permanent mabawa any woman aye adwuma ho na for telephone number no na yema obi enye sisia Alaj good morning. Now where yeah the radius ebusan for erade adom so me ho ye ebusan for Alhaji Abdul Basit NPP Nasara coordinator ewo Otafo constituency osaso part of the NPP communication team watena say yehwe Honorable Ekoko Frimpong anim Honorable Ekoko Frimpong former DC Secretary Central or a leading member of NDC and a communication team member government Alaj akwa babium yedin commando pe say the party and the jadem no mukukro mponi na mobeso NPP na baomia okay Honorable Abama Honorable international man akwa banafi straight away yen start any enkomo straight away yen start any enkomo say mo party mukukro mponi na January no kura nyame me hokura no na de ebobo bani o Brian de ma na ba me reply bi na we so Kennedy de bo na we de bi bram ebe ye ni yo mechia yetiofo ene omo a omo hwe ye Sompa TV anapam na machia me party mpinifo original chairman ontumi constituency chairman Rambo Oltafo ena me regional Nasara coordinator Alhaji Salim Bamba MPP for yina omo asentimai ha eni Ghana yina no me chia omo pa because mo television anapai amount for share TV pa yedase na masa akache ye party for se nyankopo ya adom internal elections no se nyankopo ma ye bi nomination na mesume contest as Ashanti original Nasara coordinator. Oh, okay. Okay, into this time we be free tafo. No wa call na region nimu. Okay, no wa call service Nasara coordinator no si won't me nkobio. Okay. Be national.
Okay, nti Ashanti Regional Nasara Coordinator no onko bio. Oko national akwa contest national Nasara Coordinator. Nti na say si a position abeto. Wow. Wow. Contest bi. You see no ye koye amendment ni hihye ya e ba ya no say. You see no party na Nasara na ye full wing of the party. Be full wing of the party. Yeah, NTCC enye Nasara coordinator bi ye Nasara organizer. Okay, okay. Nti position be ye Nasara organizer. Enye Nasara coordinator bi. Okay. Okay. Wow. Youth organizer, women's organizer. Okay. Because we Jumano is specific for baby settlers and Muslim community. Or mona obeti organize or mudiama party. Okay. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Yeah, best will be party ni mo omo emfa di breno ema alaji osoma was some party over the years any adwuma wa born watafo election after election obetima ye adwuma na broso obetima ya broso nti sama e wo mu se wodi adwuma e show obinsa na se nipa no nti adwuma na ase wonim adwuma no wodi hye ne nsa wontimi nye adwuma no ohwe ye party na abakasam so since ye gi Nasara we no etu mu no obia no a wo ye constituency Nasara o free constituency a wa be lead the region no da. Okay. Coordinators, regional organizers ni mi ansa na bae Alhaji Zingi and Mr. Mohammed and Salim Bamba. Yes, Salim. When you know one serve as a Nasara constituency officer. Okay, into man serve or constituencies in straight away no more call. Yes, okay. Say the party na yen. As I say obi a wo ye ejuma wo constituency nim or hawa amanfo. Okay. Various constituencies Nasara for no. Matias. 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 Zongo for who here MPP. Yes. Any Muslims. Yeah. Who here MPP for and Tina MPP. Eti Nasara say wo mu tia mo hu say Muslims any nordness ni zongo for nyina no mo kapati no. Okay. Wo mu free in chain. Odo aye wo maye no. Enti na edi sa in obi ano ayaye sa ama. Okay. I just say info. Matiana pay me chia me penifo ni me regional imam and then me municipal chief imam Sheikh Faisal ni penifo a omo asanti maima nyina. Matialaji. Mamema honorable akoko so akwaba. Honorable machien. Ya mede. Nefie boko. Nyankopa daroma. Party mo so boko. Oh, adum ni abeye nti. Bi akosu kama. Mede radiase. Mede me say still ano. Honorable mede we unsuma mede eso mede me list no. Me ya na mahwe na anu me say hu another list of ambassadorial appointment bi aba. Na me hwa abisi ase na msuke bia. Say me train me train me hwa no mahwedin neja yi na sa anya yi ne statistics ye 2 January honorable kakura yentie o kakura yentie ai o kakura yentie e o pata esende kura yentie oh yes he has the experience but no me a founding member of the party. Yes. Wow. And a cadre of the party. So and wasum he's the longest serving DC from Mampong to Nsuta. So and osaso beye a Nalag chairman president Nalag president. So yes, the whole country. Inti and normally so the enim say ambassadors in de omo osue hunu a masum mine over the years onim the look and cranny onim ye problems the country na o represent ye no opportunity bi da hono mo a ohu ntem da bi momfa we ma me kromfo ebeboa wo so nti e watwene yem na ye president so di say obeye adwuma no de mai me wo invest na
if you am ne me amfunu bi no say enye nyame de oh wow wow any komo yes Alhaji Mame Shase mfemfro o party mukukro mpodi o say elections meto no January no master ti bubo mu say yes and general elections so ye beto no 2028 okay na get say mu general elections na mo de be national executives regional executives general election okay about 2028 December yeah enu ntina ye party no ye pese ye nhihye ye ntem because ade a ekonyina yi ewo election election bia obi a betimi aka na adwen bia ewo enti enya ade a ehu enu national council ag2 mu say okay say sade a yen jai election bia ewo fom yen jai election bia ewo fom na yen to so no de ya tu wia mediation any reconciliation bia ewo mu bia no ya timi aye enti enya ade a ehu bia enyehu NDC de o mo koi ye hia nhihye pa na any inkabo na yantu we no awia ye ntimi nya nhihye no nye den enya nkabo obia nso kasa wo ka asama ebe convince delegate amana yi na amana be kan di ni no kra sama ewo mu ne se mpenimfo a omo ko contest as a presidential candidate ama MPP dudu na wo mu nyina omo fata wo mu nyina nso omo asum party omo asum oman no nso enti obia deserve say oyede wotimi contest na ono nso kire na adwen na o ka de obetimi aye ama party ni oman no say in case say the to aba eyi na say president a obetimi aboa but no krasema ewo mu ne say nipa we ya wadwen say o be shada say e bia me shada asai obi a eno no otubo no a ebe san aba oso because o sai nipa no e bia nipa no a o sai no on ne beba be di party na enim o hia say o party ne beba power na mwatimi abu oman no that time no won sam na ebe fi wa no eno na yede be ko atia o candidate no so bia o ye panyin na say o kasa ese odwinu yi in summer trend since Friday ni na ni summer almost see bra champo akoka bra champo me de say an pay me hwehwe news mu na me hu say bra champo team abetwe omo ano omo si asam no aye ka no omo atwe omo ano asiboni na asam no enye sana bra champo na o paachre omo hu say sa asam no enya asem papa emma nipa odeseni ena de wo ka no nso no se sa no ka ye nso a enye no kure party na abakasam no enye enne na ya hyase ato aba ewo upper east region kusasi municipal and constituency no wo manto aba ama MPP okay ena yenya seat wo hokra manembu tuda bokone sa area honom no 6 constituencies no munya mru tuda no elections agane yakonyina yenya yetiminya bi ne ochina yenya bi ye nanado ye ko ni second time say na ye one constituency pe say binduri o say binduri won ena president ko for bae no 2000 na any seat e wo ho yo Hawa Yakubu ena winning seat wo bai enti sako sase region ye region a NDC and I say municipal sa NDC stronghold aye forso kakra na atimi agi bakubi and I say on say mama yerga ba saji baku me kai say 2008 Adamu Dramani Sakandi ewini but later issues by na eno lusu elusu enti asam na edawon uko kan sa tra ase uye adie bia ebema wanim onyam aba form because adie one no enye no kre na two su sansensem we no Dr. Boamah na oka
edi to ne so no oye obi a won pen ho asem emfa ne ho nhihye no ma bi si ena bo konsam so a eda ho no enye Dr. Boamah na di bae e bae no na ye nwo no e bae no na MPP enyo me anaze MPP wo okay na enyo eda ho sa since 56 up to near your nti se udi she Dr. Boamah u shada aye boni bia enu kwai se uye na udi say nipa that is all bra chompo a nice man to me me kai say e chi wontumi na si ya ye call a cry bra chompo na no mutu me nkofo bi kura na o mo ben me kura no no musuru kura say ah wọ́n si adan bebe say me ko bra camp ana si ah o e party wa say me ko ne camp kura senye bone o e party no obi a uji ni tumo uji di say na no mutu no obetimi aya aboa party no wono na obeden ubedi nechi na asama ye kan nyina ni say party mpinion for say obia wa for forms bia no a uba be contest bia no asama ebe fi wa no aba bia no mumma ne nye asem papa debi yemfanka enye de entia MPP party eno na me gina so okay me tuwe me contest as a regional Nasara coordinator se me be side candidate bi na se me be regional Nasara coordinator wanon so ena ye presidential candidate me ye de na my campaign amano me nsama meka no eno ana ye be record di abo ama me se wo kra onipa ya wo ka na asam onjini ntumenti me ne onya adwene se me new camp ana se me new camp ana se me ndi wechi me support wa me nko ka ho samboni bia se bi mpenefo no wo mo ye obia wo nanimunyam last na me ka bibi that was 2012 eco general elections and a former member of parliament na me electoral area coordinator Santem and a former member of parliament ebre motorbikes si me media no de me koyi ye no which is Dr. Akuto Meboa Dr. Anthony Akuto Akuto say de me koyi ye no na ye lance si sa e machine because a majesty a rubber na ehu hia say me lance si me ko catch me first vice nana kundu me catch me say nana me pe say me moto no metimi register moto metimi hia moto no nkrata na me ko register ena nana efre MP meti one of free MP say MP basititia na ni moto no si wo pese wo line sese enti wa be loudspeaker ena yedi sam ko be loudspeaker no ena doctor kasi oh moto we ya me di ba ye kan Japan na di brey o wo di brey ye MPs nti mebusa no se nkrata no ho a na manya na abrel not knowing say wo be yi moto ni nyina no mo ye ne nkrata baako enti obi a chances number e wo so nti me call license office no mo che me kwan ya e be fa so ayede ya register enti sa asem na kan Japan onye na adwin kra say obe president no correct eni na adwin but na me e wo ma adwin say time bi waboa party enti me now just like that na me say no on the good side and on the bad side. That is all. Meaning nya adwin a enu nkyere say metna was say no say Dr. Boamah obia nimro a Dr. Boamah ba ya wa be boa party no kwan bebre so time I did Dr. Boamah ba 2008 no amanfo bebre ennim Dr. Boamah na omo nji ndi kra say obetimi aye because na politics na ye no Ghana Dr. Boamah na hunki kanu ni ya wo firi no aye de neighbor but ye 2008 election 2009 to 2012 e joma Dr. Boamah ye ma Ghana any MPP ma enipa bebre eti no ma biase
efa NPP na esombo no kra na me ka kire press conference upon press conference lectures upon lectures for area singing na agi atum say we NMD ni video no mu kra o kan say that time no ye lectures o cheche nsemu ene ade no adan na mo amfasa nkomo na ama say we kusase ni ana say we say but ne o ma ya ma party na be ya kono even in 2016 the lectures o ye ne ma manfo e de power ma NPP. Enti usha 2012 abano yenjin tum say ya lose election. Party no ene nanado e decide say omo be court. Hwe NPP party ye NMD for bibreu. Your professors, your lawyers, your wo nim emra no. Ye do omo court a omo betimi akoka. Ya sama amai. Na why na lead a team di ekoy why na di asem kotu court nenim why na ko gina wo kan ya asem mai e de benti na e ma ne koy no correct na wonye vice president da na wo running meet keke meboa adenti na wono na ye de ne koy che se ya hu ade papa bi woni mu a ye de ne ko a wono na entimi mfa ye ni enkogu asio say Dr. Boamah ekoye witness my MPP. Yeah, na star witness for the MPP. So that can be noa. Ye busa na wantimi anchire. Asi edun keti akoye ye busa na results otimi di bai. Bakukura wantimi anfam. But Dr. Boamah wo box mu ye sai ejuma we nyina emaye. Nukura sama wo mu ni say party no ba power wo mo antimi anye sa ejuma Dr. Boamah ye no wo mo na benefit kra mo MPP party no ye 8 years ye 6 years ewie ye no na no ma bia e koso na ama party na nkasa no supporters no wo mo party no kra ye wo mo hu ehi ye de nipa na ye party enipa nso na enu omote ye party mpenifo no asetena be kura na eni nipa no eti normal ye ankasa ye ne ye hu ye ni ye nkrofo ankasa hu eyi eno na ye big problem na enye ye problem na ye Dr. Boamah enu nti na ye mpese ye di tribal politics eba na die ehia mi kese meaning say me of a beban ansana ma call religious there and the trainer men call a of our home ransa ehia mi pa me kan wonsem kakra mate obza for mote Alhaji Abdul Basetenka wo ye MPP Nasara coordinator Otafo constituency and Osasoka NPP communication team ho mame enko no abo ekọ from pon ho honorable munuanom de aba bedro ni o Brian edema Dr. Alhaji Mahmoud Boamah Dr. Alhaji Mahmoud Boamah so eyi ne ho ano se sabra no ye lectures na o cheche nsemu no anyem bia sabra de ma musa ne so ye kremoni ma musa ne so ye kusase ni nenne oye mamprusini enne ne yire so ye fulani na sise kura de amanfo kase ne yire nye Ghana ni nti ono ankrofo yes ono ane party for enti munuanom so e ka ho mo e ka mo e ka na ntu a so hu nti de ekoi anamo de gambonya nke nkosi ya mama David some de me makase democracy no betiase but if you do no madwene me say party no makoyi wo mu na democracy no say ya na eko we ba na we ko na we ba na we ko we ba no ai de obetimi we ba no ato aso a eno ene ade pa ne boa ntino madwene nya me say 7 pedu asa ya ba ye tina wa nkusi ewie e de ya brebe so a ya ye ho be fru Ghana fo a e be kwamo we I pendulum democracy dey and say especially multi-party democracy. Well, say yame boa na yet na hoche be say about more than 20 years anke epe but bigidi say ni nyina na say betutu ye no mayi ko ye no mayi a e boa party no boa
Omani nyina. Me fasa kwanya isu na machia cabinet efu nyina. Ene Sompa. Sorry. Sompa. Anyawe. Dabia cabinet. Sompa cabinet. Yo. Because one am a boss on pedino. Steve Winina, and can come on with me free, Mimpesia so, Sutakwa, my people so, a name, Crasini, and can be chrome, Suta, a ton sufo. Be true, no one can say, yea, Michel will be a Munia Coco, Mewaha, Michel will be a Dr. Boamah, or a fine gentleman. But they may whom Bonibia, a one. But no question pa de the American say ansa na obebano na abeye mampani abedi echi no hwe na lectures o ye ni arishimo ni panya wonu especially on the economic make say more or less no me de oya spend force in the sense say economy pa na bibri neither no so ana na yure hye no mu se oba obitimi aboa ama no atimi agina but unfortunately oba ye no ankoba sa na me de MPP for omo kika omo nsemia na me beto allergy say di usika na nsem hu say he talks with maturity so be as be na dwene mu abi enti no anka me sire bi ma no say said na sara wo pe regional nipa bi ti say and no was say yes me dey me no so dey bia me catch you so omo nkrofo we kura obi o ha me pese me ba radio ni TV so me bonity no correct no not at all ati nti nipa bi ti say na omo hwe na omo na party nsensem ene amanyosem no enkoyi omo fa maturity emrem na ye nyina ye ni hu so ye beto aso ne yaye so ati ase me ba we lawyer ye kokoye na no elections ye kokoye na oye monitoring oba me area na sebi yakobo no ya twe na se ye boka oba o nye be makro oba ye kumwa be de to hina ye kum ni ya bono ya twe na se afa ka ahwehwe ya bom omo ko ahwehwe ni wie omo twe ni fa mu ma ne se ne betwitwa atwitwa senye se nyame na ya dum na se nani ena ekotwitwa ahwe no boy no so anka say wadi dem because say hu nyina what I say it is abre make up party sem kra asa won peso oti kade ya me yem nam de ne nye ho won ho de make ati say enipa omo ya yire ni nipa sabe party sem no aye ne amayo sem ye no a omo de ayire ni make up bonus omo de wuro mu atemdidie omo ni ade no omo ma bie ni nye intermediate men no nipo mo te say bia no so o me party yo so o party fufuru mani nyo right entino Dr. Boamah o ye fine gentleman but they say the media can bebre no adwene say na economy no de oba e de man oba ni yi pa but no man ko yi ayepoto o mo aka obi te second day Japan was see the year saying 2020 na the capital in dollar terms na about $40 million dollars but at the end of 2020 na abase almost 17 million which is more than half because economy no the handle no ankoyi Ghana for one to abama people almost mbeka de mbeka bia but ni nyina no factors no the main factor no say sigasem no ne nkoyi omo ka mamprusi any kusasefo asem well I know the ebeye just one of the factors are I know the instructor said ye alaji kan na no krepa kusasefo dada no omo nto aba emfama MPP but when him the ma situation here west ene ohini bia ya omo kokosi no wo yes there's a boko no I don't know say asem and unfortunately omo abai no antimi handle situation won say this year no omo ka say ye nkochi no kura yes court make I say now there was a court issue say now was no afei dey am see dey bi hu hia say nchinu ti say ne handle no ankoyi ni nyina no kutia wo osa ko krum ho no mo omo ma no protection ni ade no handle no ankoyi ekutia wo but enye no nko anti na kusasefo ento aba ama
Dr. Bawumia womo ntanto aba ma Dr. Bawumia no man de doso ne campaign strategy so ankoyi nipa no Dr. Omampani dada Nanado ena one no ewo na mubu man wo pese o kire Ghana fo say wo de wo ye you can say we saint na wo de won ka ho bi na wo de ni we de oni ade no but Ghana fo so no ye sophisticated o Ghana fo aye to aba no sabi ya dwum wa bi pa ye se bi a agro kra na ye die enti no saa de no amfa de to so bi o say ekwan ya no fa so na o ye campaign se ne alaji tiwe me ko school ati amade me ko shi alaji fu bi titi ya sa bre na Muslim schools in the north to Ghana ha ya edibu say o persist from schools na wo Ashanti region ha ya ya wo ye be ma utimi ko bi ya me time no opoku are prempe e de ti ya media secondary school oh okay so ati ase actually ansa no case no ene Kumasi Academy no ne ade e ba be keka ho na six form schools no ene ne ba bia do obi ya peso oko because e ho na we obetumi ato aso osi so ye ko tutu alaji fo no ne ade o alaji pa nye se bia odidi maami achi no ko meka ana no onyem ebi no fa na ne papa de alaji no fa alaji wo ye complete alaji ne ye ko shi omo ho I mean the way na omo carry themselves say ye ko entertainment no ene ade no the oji no fu pa so ya alaji no entertainment ne ya onsi wo no oma ena say obaba kura no I mean ni obe say asa no ne ade konkoma nyoma sa and what's no more winning akutia meaning say going forward no next time na nya de obey because so ya laji na ugina stage so na o sa no ne ade sa eno sa no ma we no amwa no meaning say onye bi ni sisifia no ne ade nyom no nya de aya bebo and afei no man bi ha o ka enya no kran so no o ka ye busa o say e de be ade pa na waye e wo palu the northern region and we are wasi palugu down multi-purpose down now okay close no anu akoka bi say be stadium e say ntin nsem keka so no eno so amoa no because nsem keka no ene ade campaign chi ano pa nsem bebre okay nya sa na tie enso no woka nti sa no ma wenu nyina so ekutia na say ye ka say sabe ne yiri ye fu hwan sa nsem no de kwa me mpese metie especially say ethnic politics because me see ye my yourself no see be ko ye nimu a be gidi se ye nhwe candidate no ni obetimi aye ni worth a merit enye se wo ye fulani ni nye se wo ye kusasi ni nye se wo ye santini nye se wo ye ngunani se ye ne sa ene ni pa ya omo no so omo mu ha no e be de pa se ye betimi ayi omo se ombe mampene na se kanifo because e bia no omo tribe no omo no so nanso so wonim de ya nipa no so be ye mampani a ebetumi aboa nti sa ethnic politics no de enya de ya me manage ho but wono ano da brana champo wono wo ka obi de wono so poncha wono ho so ansuta foot ya mi a abati ya na wo ye mason wo no sa GPI to fo mpanimfo no bia na wo ye party member na me pe na sempa na nasoma no wo ka wo ye na se me penipa bi na mamna di dwuma bi ana se me pese me di position bi hye nsa me di pro bi ma me o se sa damfo we de poncha wono so wono brana champo poncha wono poncha bebre wono hwe wono sei onipa ya wo ye minister na wo ba beto aba ya pade 6 months to election wo hunti or the whole of TUC wo nyina call 1 July yes wo call strike eti wo so poncha wo so ade ase eti no yesi se adanta dey eta woto a yenye dey ye montreja Canada Japan wo so poncha bibiri wo no nipa ye beto aba wo si uhuna ngunani a fa ababo no uhun krani a fa abama no wo sai nipa we ye to aba mawa wo betumi akọ ayi agunamamu ene nkramamu akoto akwa ye campaign ebe e de ama pa ebe e de ama nti no obi enu ho aponcha ani no enti se de ye na wurade excuse o kan ye se de onye bone da don fa bone won to unika to wo mo ba no so ahu enti no sa na chi enti wo mu se wo mu party mu asem de enso efa ye nyina enti na me so make am de mate observe nti ono kwakọ from Paul na mote ne nka no alaji ma mensa mra ho no ne yenka ene nurses issues nurse ne abrante issue esi wo Ridge Hospital no nti yenka mum the next be me ma be 6 minutes me da si
me of mama sire na ewiase se obe kasa na wahwe asama oka obetimi adi so ene ye ka party anase candidate a wotimi di intro dada nipa se metimi ayesi ama anka eno na edi to aba anka say ye reject President Mahama eni kwan krasi anka oba na me bompa ye say me pese me hu 2028 candidate a NDC edi beba na ya hu no kra o mo kano me ofa kasa no wasi Dr. Baumia niye ene ni bibi a wo ye ne ne nsem bi a wo keka no ene asa o stage so no enu si ka enu si efa bibi hu onu kwa na asa wo kroma za Oze normally from religion a wo free mu no it is deemed say niema bi o ho no mo aso hu Boba, make us a message of Payan Tunja. 2028, Dr. Baumah on South Stage. So, Debbie, Sisifiano on Sabu, Mate, Mate, so Sisifia, your baby, Mate, Asama, the can say. There are no offer eke. You find any politics. Oh, because politics, ye in a for me, but ya to say. O mine no constitution yen na yedi so nti wo be politics na o so be sakakra menye politics no kra ye kwai for asina yakosa enye political platform ye kwai for asina yakosa NDC nkrimofo bebre wo ho muntaka mu yina wo mo ho wo mo ko yi asina wo akosa kra e ho enye problem enye eno na ye main problem na ade Baumah efisi yina no eya ade baako esre ye nuanu mu nkrimofo yesi yenye yemfa esum enye politics but sa nkrimofo bi leaders bi mu a na omo NDC mu ni nsama omo kan na ni nsama omo kan efa Dr. Baumah religion na owo mu no eno nso eka ho ena MPP omo di odo ni kruye say MPP NDC wo mun presenti Cremonida enso nkremofo dodo na wo mutuma NDC but MPP wo mun odo a wo wo ema obi biara wo Ghana eno nti na ekotu abadodo na etu di ma Dr. Baumah Christians about 90% in the MPP ye betimi akoto abane ye to no Christianity any Islamica Baumah wonya abane bi kura wontimi nya 5% but odono ena ye di tu den ema ne nim se Ghana ye nyina ye nipa bako kremoni any Christian ye nyina ye bako ena ye nkremofo nkyire kura malamfo kyire no emi won se o mu nkyire ye kura ni ma ye kwan se ye ni Kristofo ntina ye ni o mu ntina asundwe mu ye nkambom ne ndidi ye nware wo mu ma na o mu so nware ne nkyira bebi fako na malamfo edi wo mu interest ni wo mu politics a wo mu pese bebi fa eye den eko enimu enu nti na wo di ye propaganda yes yes anka nkyerɛkyerɛ nkremofo nkyerɛkyerɛ na edi bedi party kyerɛ say kremoni bia rejected your mama say kremoni bia rejected your mama because kremoni ni obi a one pena samana say wo chiri no kura say obehu say obeye kremu na wajai na Ghana na ye nya ne sa ye special ye ti asenti mamu ha metumi che ama asantifo a ye no omo eti wokruma hwe mi de say sa traba any religious politics a ye no enfiri asantifo ano wa hu si asantini bi akasa asam ida enfiri wo mo ano because kwan ya opimso any asantiman mu efa so je ahoho any esumbia o asantiman mu ha no eye different ye ti Ashanti region otumfo se won na amaya asase amaya asi Central Mosque enche ye bia o mosque no eye otumfo dia yes lease na ewu ye pese ye renew
2.7 million Ghana, 27 billion. In Kirmo for Mutio, Munya Saska, we knew. O 2 4 year the chair. O 2 for the chair. Yes, o 2 for the chair. What per se, ni, wa munina etna as we dream. Meboa. Yeah, no correct. Oko or take FMO. One assassinate, one who most phobia yasio. Say, nay, tabu bine, ye frenya mika kraka ena mpini foko utu for si asasini ya odi ya na sisi masalachi no nso akọ nenem ye pese yisi ye nim kwan ya be fa so anya asase no otu for si me dia chem no ama ya ye nkrata no dia chenkremufo na ya si masalachi o na wa bebie masalachi na ama eno na kire se asantifo any nananoma omo asentimai omo no omo mfa esun enye bibia yo ECG4 land bi wo asonase dogomoro park yo makaranta o ye friend Malam Peter sa school no land ni ye ECG4 di ena ye ba be si school ye bie mo amanadu omo si omo mpini ye koka chire otumfo ji asasini di cheye ema ECG4 asase foforo se omu koye ejuma omu pese omu ye no ho ensu sa ubenya obi a obe sori anapa wo hu asentini anase ohu obi a onye Kristo ni omu ajududo na ye na now they see no asantifo any MPP for enya odosonku ema kremoni obi ti say Dr. Mahmoud Bawumia a wo free stream say bidi a party echi na mo a makamu a mo zongo mo ye kremofo no na mo sie mo mpia mo kura mo ni ewu say mo ye proud na ne o say na wo ko ni asama be no now they see no bidi sie no say of house me see the odi ko ebe boa mi na ebe boa mi a me nka say inkremofo no a omo ho no a omo anji Dr. Bawumia ntumu a wanya asem bia wo ka say kremoni ensa enye se no enye inkremosum enti na ya ntu ama Dr. Mahmoud Mate otan keke omo mpenase MPP na omo mpe na omo akoso omo abati Matiase mame enko honorable ho me say o say mo ka ebi amwa debri abua ni na abua dey kai ho na mpenase mo a nti wo mount ama na Ghana for ana MPP for it is all we we no pa na omo mpenase na hemfo Zongofo yes Zongofo mu tie wo so mo mpe me asama America no no kura na America alaji pa jo meba say me I want to be here no so okay maybe a season na you ni me here season politician wo kase Zongofo empe Dr. Bawumia sem wo benya kra nkatwe sai because enya sa na tie abalo ayato no walusu eno wa bebrenti no walusu ye di kan no kra mpo no omampani na nado said you CD na busuafo twa muhia ye ken foriata wan ni ade eno ma bebre na kutia o entinye se bia sabi o Zongofo na empe na se factors ne dos so ahu ntime boa no eno so ka ho na fei eno so ka ho me sra be boa wo ode alaji me boa nkase Zongofo mfa Dr. Bawumia sem de tie ne se ye party no I fence and this no Zongofo ye no mo na tie yo so atiase ye no mo na tie wo kura winim ye hyase no ne ye chairman ye fe no Yusufu Ali so atiase ye general secretary ne ye fe no Hudu Yaya Alaji Hudu Yaya na ye chairman of the council of state no ne ye fe no Alaji Mumu Bawumia so atiase nti ye no mo na tie ye nyum ba kokura na no ya na Dr. Sapon sende ma me na nyum no kura mpu no na me pebi kura minya won was said e wo ma yusu sisi a meku kezo lema meku ya pa yes so ati as dem Zongofo de omaji atum kane no si ye registration Zongofo na MPP for kura pa mom so mom nye registration na ye NDC for na mom register eno so pa ho so a yen na nkrabusum
woman come back and money idea. Yeah, woman, you have yes sponsor. Yeah, just me. Baby, I'm coming in media, I'm in Pekura. What is it? Also, Simon. Yes. Normally, ya Betty and one say. Until I'm Simon, yes, ya Betty and one say, ya turn over the years. So, fact is, Mama fancy, and hold them in percent cocoa. Matias, Matias, Kenofriata beaches, Kenofriata, and near on resign or semen court. Oh, MPC in a cabum say, Aquano Moye, President is a penny. So, who's a Jimmy, you know, I feel like and your massy. Would you obviously have what you're Unkwana was you for? What I was you for? Waka, Nabaco say, I know and any woman or woman goes to, and a grand neck come for a book. I have Cobobusia, Wako Jim Profusika, which mean to ya. Oh, Nelly Pabu of food. Debtors changing and Meruago, a common Piocrana Macabi being chill, Monat. Munsia or dem nan canidi. Who can be at freezing air school, freezing school, Quanson and Yadia. No crepa. And you know, a hodian come so I like you call cry. No crepa, and year, no back, no crepa, no crepa. Central Muslim and they use them. But maybe just say, young Gramophone don't go for you know the tape. No crepa, Intino. So we had dear, ya, bay ding, Sadia, ya, you know, my ya, grow more, ya, Obayan so the candidate to be bad with his own good in Honorable Young Range Hospital, a month for so Honorable Cabna Takando, Quayan Faso handle issue. I say he has taken size. I say a brantier no Cosiano, dear Uncle Ye, Yamanian Hone, a brantier no, Yaw Koya, I say Ocochia now on any fraternizing, you know. Say, and Cassasso of my brantier who's a dear way, no. And Chay, oh, but unfortunately, no. Sachire kura mpono uka na nim kura obi ahu no correct na de ntwando so no ensa nyu no correct entinu nka tam wa ya wote sa brand ya na kwaye sa de no ya camera si uso ankense se omo obi kura hu se bia brand ya no na sa ase no ma nitim wa ye no correct because em nemi de brand ya ye no obi nim so ya NDC ni wo ya NDC ni ya wo branch be rough what him wo kumasi ha na se nkra na se minim ba bi ya rough no and I mean, call NDC forum be unconcusion will be financial, I say, one or kind. Intermediate me rough, no, St. Williamson, no say, we NDC. Media, and Kay, and yet no master says so crowd. No, correct. Now, face to security, I war various hospitals. Let's see, people, no people will be unconquered, it's true. Because any Hong Kong is actually BSU. No, correct. So, some time ago, hospital be a BC, maybe working. Sabre Krana, my bano, ye, ne, housemanship. Okay. It was this last time, no. A free sabre, no, security or home be you up. Now, you see, Sabi or baby, eba be wo ho na no baby anko yie no ani kru ba ho ne makai so at the since then no na me ba air housemanship ho ma security don be vu me security kru air hospitals no ye hwe ni yie because am anya sa na say na me hwe video bi e wo country bi nya Ghana ha ya nkrofo bi miensa etimi ko hospital no obi aya ya na to mu kokun no esa free so wo mu sa bi is this South Africa? And South Africa, dear no. Omoko, yes. Omoko, Obusa say, oh, yes, South Africa ni, oh, South Africa near free as a co. So, Ubia or Yare or Daho no more. Yeah, I know every different, but where I make a say a Pakistan and okay. Omoko and Omoko Kumuno. Okay, it is security no, I war. Yes, or say a time. Yes, would you not get in the car by now? Who's I say, oh, for him, yeah, no, young kid. But honestly, maybe I dare rough here, no. Me and Kay, Yadia manager. No, I know Mano and says so. No, correct. Because you so and what? Yeah. Ubi because maybe a party need to your baby, I know, yeah. No, and Yambra Pine and Kay, yeah. And says so to cry. And yet they are mere cocoa from Pom, Miss Sos. I mean, you sense as be no, correct. Mate. I like a minute now. Yeah, sorry. Rough, I send me a mooking. Rough, Anka Enya Shui Crown, Anka by now, SSA police are channel. Yeah, that is what Ghana registered nurses and midwives say call it for say because it's an assault. Yeah, dear, no. And Chay Raf, Ade warrior, no emergency patient. Dear warrior no hospital, no emergency patient. And I Uber emergency or
oh nipa eyare a ye hwe wo na wanya adagye aba ho wo si wo nsa atwa na o mo ahwe wo kra address wo kakra se koyi wo card bra na wako outside obi a oyare obetimi akọ outside akofa nipa aba se o mumra mbeko intimidation ade we eni kwan kra se suso so ewo kroma okay Raf de wo hye ase a wo ye no enye wono an ekogina 37 enim se won ma yemfa patient enko hospital ma patient nko eku ye no Raf se Ghana fo ye enkwasi afo se ebi wo ye mukra no a enye hwi kakra wu na wo munko na Raf atimi adi sansamfunwi na minister wa besra nurses na wa hyase na wa bausa na wa sabe hagiraf wo nurses na wa attack wo mu no enim enya ade a yesese so ma ti se yesi nurse no e de ni court se yes they take legal action yes ni na legal action si a e ba nyina efiri IGP wa want me anchiraf raf no wa mbuni panokra yesese echi no because a whole year security zone any kwan say any hu bia e ba be di nsanfun wo ho kwan ya ofa so man ni men no e ba ho no e say e conscious no up to now e ka say obi anu a wa ka hwe Matiase Matiase medamase Nyankopon ya domo a kina ye beto aso medamase abzafo moti ono abo ekọ frimpon enka or former DC was such a central, the longest serving DC, or a former NALAC president, or we are not the such a central on Kwa. We can the DC woman pong Santimampon, and Sandy Ebechim, and honorable Meboa, Ebetim, Yebetin from Mampong to Insuta. Former President Rollins from Mills and Wow. Yes. The longest serving DC. 13 solid good years. Inti eba inkrasi nkrunkitu amemwo mu ne ba local governance so and local governance na ye omainu. Local governance na ye mo e form ho a eno anu din. No man ko ye ni bi no. Why almost one quarter there is over 1 year. Yes. Okay. Enti omo common fan na enko. Enti na ma district no man tima nya adwuma no. Okay. Enti yam fun so aya mo ye bia ye hwe nya bi. Okay. Na be yan kuntia. Emo. Dr. Baumia aye kemuni no Over Pesazem no. Enti motere Kalaji Abdul Basit so NPP communication team member Nasara coordinator Otafo moti ono so enka anope yedamase mama membo birthday si so na men sorry happiest birthday to Reverend Isaac Osebuns. Whoa, Reverend Obi, oh papa, happy birthday, happy birthday, ablaze or say for God. Eti omayi ofia ha say nyina yesi ma papa happiest birthday Reverend Isaac Osebuns. Nyakopon straw ngosra no so hu eno so ya mean straw. Happy birthday to blessing or say free year. Blessing us every year. Oko School or Good Shepherd Preparatory School from your parents. Happy birthday to Prince Odro Asumenin, Honorable George or say Asumeni or what Aguna Samai or see a happy birthday. Happy birthday to Grace Afo. Grace Afo Wasa Jaka and former women's leader of the Church of Pentecost from your son Raymond Ofusu Etubi. Okay, Papa Ray and Omane Mame a happy birthday and happy birthday to Eugenia Ousu Abuaje. Eugenia Ousu Abuaje ewo Apedja from Enoch Kumase. A blessed birthday to my lovely son Darlington Kwabna Asante. Darlington Kwabna Asante from your dad Kwame Asante Alpha. And happy birthday to Enoch Osebunsu. Enoch Osebunsu ye Juma ewo ECG and then Yankopon di afi ba kwa ka wonfie hunti from your wife Mrs.
Ose Bonzo say Oma happy birthday. Special birthday to Detective Inspector Alberta Ajimai. Detective Inspector Alberta Ajimai of Nkawie Divisional Headquarters. Happy birthday. Ya grace fa miruna medema ono so soma mwate. Happy birthday to Priscilla Opoku and Prince Opoku. Yes, some we are twins. Happy birthday to Priscilla Opoku and Prince Opoku. Priscilla, yes, so we are midwife war a Binchimai Hospital. Ya war a myang kwanta from o uncles. Almost say omo Emma mo happy birthday. Nyame onshiramu na omeye penim papa na omani nyamo so emfa so. Ma sorry, sports team ne sum no matwa so e de free ase.